Chega bata sapato. Machine dira wondele. Unabata unacho. That's the machine ka there. Tala machine mafua. Kamu tu atiri wumu na kwa. Franchement mika tasamu tutakuwa mwende kwa hospital katize biako. Bima comment ça débrancher. Tawa mwa utawumuna machine wachini débrancher. Mtu waba utawumuna fuchi. Machine ba wondele. Donc mtu watabika mungoloza ya dibenji kanwana. Kama ni choka batakeni. Baruma na kwabula tala karashirati mangecha na musuko. Donc butu tabwana ku l'hôpital. Donc ngoloza ya dibenji katanwana. Ngolozo zishire après weli. Kuliko wafunda kani parce que COVID-19. Donc t'as des machines baruma na wonda. Nakani chim. Donc ngoloza mwana bakala za shibu kaniri yani masakwa hii bote ibele bakati sakwa ni buna mais comme place kani ba mweni ke nda kwa bobo baguli mana kwa bula bina ya bensoni baguli mana kwa bula parce que mon chitara chima parce que yann kwa ta wumu na kwa ni vraiment wana batano wane vraiment chari noana donc si bubu si kwa si quand vraiment ni waso wana tu moka duka kwa ni metal noana kwa la fin kwa la fin. Okay,